हेलो, क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। और अगर मैं वहाँ होती तो तेरे साथ चाय पीता। और अगर चाय ना होती तो? मैं चाय बना के पीता। और अगर चाय बनाने का सामान ना होता तो? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बाहर जाता, सामान लाता और सामान लाके चाय बना के पीता। আৰু আজি আপোনালোক আমি দেখাম এটি আচৰিত প্ৰতিভা আপোনালোকে দেখা পায় আচৰিত হ'ব আমি কিন্তু জোৰ কৰা নাই তাৰজনে নিজে জোৰ কৰিছে ৰাইজৰ বিপুল দাবীত আমি আজি এই প্ৰতিভা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰজন তুমি ৰেডি कौन है ये लोग कहां से आते हैं ঠিক আছে তাৰজন ৰেডি জাপ মাৰিবলৈ আজি এই বিপুল দাবীত ৰাইজৰ আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো তাৰজন তুমি জাপ মাৰা আমাৰ হাতত সময় নাই জাপ মাৰা